Peyede pekanina hevpeymaniya hezin siyasi in Kurdistana İran'e pirozdike. Serokatiya hevbeşa partiya yekitiya demokratik peyede dahuyaniyek veşand u damezrandina hevpeymaniya hezin siyasi in Kurdistana İran'e pirozkir. Dahuyani vihaye, çalakiya ve direvşekede ku heremu cihan peşkeftinin bilezu ve guherinin Kurdibinin, xwedi giringiyeke diroki u biryardare. Em bawer dikin ku em hemu di konakşek giringdene. Konakşek ku çarenusa neteveya Kurd, hebuna siyasiya her çar perçeyin Kurdistane u peşeroja neteveyin din en lihereme te dest nişan girin. Ev ilan salek ver çerhek siyasi u konakşek biryardare, direya tekoşinin neteveya Kurd li rojhilat, Kurdistana öranede. Ev çalaki bersivek berpirsiyar, bi baldari u peviste jibo pediviyen ve serdeme. Serdemek ku hevçike ku çudehiverin derbaskirin, kapasiteyan zede bikin u vizyonek neteveyi u hevpar hurt bikin. Vizyonek ku dikare li hember dijvari u peşkeftinin heremi bisekine, u pozisyona siyasiya kurdan, di hevkeşeyin heremiyen nude hurt biku biçih bike. Dironahiya tekoşinin demdireje neteveya mede, İro Kurden li her çar perçeyin Kurdistane di pevajoya peşkeftinin heremi de bune, aktoren bi bandoru bir yardar. Ciber ve yeke şurtkirina yekiti u şurtkirina pozisyonek hevpar dikare asta bandora Kurdan di ve diroka diroki de bi giringi zede bike. Ezmuna diroki bi avayeki zelal nişan daye, ku heza rastina Kurdan di yekiti, hevgirtin u hevgirtina helvestandeye. Berdovamiya tekoşina cibo bi destxistina vizyonek neteveyu berfireh, li ser bingeha iradeye gel u mafen wanen rewa, bi taybeti mafe diyarkirina xweseriye, bingeha avakirina pergalek demokratike, ku dikare bi avayeki domdar daxwazen neteveyi, yen cibo azadi, rumeta mirovan u edalete biçih bine. Em partiya yekitiya demokratik peyede, piştgiriya xweya tevahi u bitundi jibo ve çalakiye radigihinin, u heviya swe diyardikin ku ev hevpeymani de bibe destpeka konaksek nu u berfirehtira hevkariye u entegrasyona hevpar. Em ve çalakiye veki gavek pratiki u stratejik jibo surt kirina yekitiya kurdan dinirşinin. Gavek ku de hizmeta berjevendi u mafen gelemeli rojhilat bike u de destgefti u tekoşinin dehsalen bori bipareze. Em her veha hevi dikin ku di demek nezikte, hemi hezen siyasiyen Kurd li her çar perçeyin Kurdistane, bi lidarhistina kongreyek neteveyi u berfireh bingeha hevpeymaniyek gişti u neteveyi deynin. Gavek girin ku pevistiyek be gumane hem jibo be bandorkirina komployan, u hem ji gefen ku dixwazin çareke din eşkere bikin. Geleme jibo riska veran kirin u kirkirine, u jibo parastin u şurt kirina destgeftiyen li seransere Kurdistane. Em jivan hevildanen neteveyre serkeftine dixwazin u vegave veki despeka serdemeke nuya hevgirtine, berpirsiyariya diroki u xurt kirina iradeya kolektifa neteveya Kurd dibinin.